Alah manis Angel di kamera pemirsa. Assalamualaikum pemirsa. Nah, itu video agak panjang senek. Video itu khusus Angel gue untuk dun sana Angel nan pai makantau. Ada nan de request Angel gue untuk nan makantau je. Jadi, ko video lah. Posan Angel untuk dan sana Angel nan pai makantau. Bayak nan baru makantau atau nan lala mau makantau. Lah, dua kunci selame awak di rantaunya. Dua di poci. Lah, le jole. Anan dua re luu cie takoti cek. Kalau bahasa Indonesia jujur jo adab. Nah, le jole. Kalau awak luu jo batakoti di kampung orang, di rantau orang sayang ke awak. Nah, kalau awak jadi anak buah orang, jangan cepet-cepet tangan. Nah, jangan sekali jangan cepet-cepet tangan nak. Lah. Kono-kono awak bahasa awak merantau. Kono-kono aso awak. Le jole. Kau mengecek jangan tinggi-tinggi dengan tahu orang le. Orang banyak kepandaian. Orang kan tahu dek tanah jaya babiso. Le jole babiso. Orang kalau tak singgung di situ orang nak main tangan deh. Main ayek. Lah kalau lah keluar di orang situ lah kum dinukum wali adin ye. Jangan saparo gilo awak dibuat beko pulang kampung. Le jole. Kalau di kampung re pandai-pandai. Lah, nak pandai-pandai maliang mau kau suat. Pandai-pandai maliang ni awak nak kau capek masuk kanak si tumbin situ. Jangan sampai pulang namo. Pandai-pandai, ndak usah maninggi-ninggi, ndak usah. Kono aja udah badan diri sodang pemerantau. Awak mau doi nogori orang. Nah, le jole. Kono tek dulu, kono. Awak pe merantau, awak pe jo orang. Lah. Nan ka dibuat, nan ka sayang orang. Yang ka bonci orang jangan dikakuk-kakuk. Le jole. Awak dikantau orang. Sedangkan di kampung awak je nak ka dibonci orang awak buat la ndak selamat dua awak deh. Yang kau dikantau orang. Yo kan? Untuk adun sana Angel nampai merantau samange mencari piti. Terima gaji jangan diabin-abin kumpulan. Bisa awak balagak pulang raya bisua. Le jole. Kau indah, dapat abi je toru. Jangan itu. Ubah-ubah hidup. Awak pergi merantau dia pergi mau baidu. Ini yo kan. Angel aja, Angel lah balik merantau dulu. Lah Angel poci nan dua dia kadang nak je selamat. Lah Angel poci nan dua dia. Lalu Angel lah batak roti Angel situ. Jujur dan beradab. Lah kadang-kadang nak selamat je. Ada cuma ke poci ku. Aku agak lama video Angel sete nak kondua orang nan togang le sikete. Lah. Dek orang kampung nak orang payah kumpul lah khususnya orang nama rantau re. Ini bukannya nak dapat kerja di rumah deh. Bukannya masalahnya bangsat atau bara deh.